Alleluia, Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna, ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale, usim jing im unang sensyar im umi ubashaya, ula job tiao ya kajing ya. Alleluia, Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya. JINGPULE nakikam jigi APOSTOL. Kalenong kabalay, katkot iway hadu shiphaw. Hakaway kasngi u Petrus bat u Yohanes kilalet siya ka temple, hakapol lay baje no asngi, kapol jingduway. Hangta hakapalor bakikat kaba itanan, ladan uway ubriyo balatko nadu rangka. Man kasngi la syuba yu siya kani kapalor, man pan krong na kibriyo, kat kibalet siya ka temple. Habaw layu iya u Petrus bat u Yohanes bakilet drong, ula kerpada ki ban ai u. Kine kila pet shan u, bat u Petrus ula ong. Pet yangi, kumta ula pet yaki, uda kirman ban yo ai naki. U Petrus ula ong ha u. Kesiar bat rupa te ngamdan, henrengan ai kat kebangadan. Haka kertang u Jesu Christ Nazaret, yai. Nang tao ula siyem u nagakti kaman, bat ula arap u ban yang. Mar kumta ki kejat bat kirendang kejat uta ubriyo kilaklay. Ula kenti, ula yang hi, bat ula yad artan. Nang tao ula let ringkat bat ki syapo ka tempel, bat ka yad, bat ka kenti, uya ro artat ya ublay. Upat ba baro ublay iya u, ba uyad bat uya ro ya ublay. Bat haba kila itu, ba uday uto nongkrong, ubala jusyong haka kerdap ba itenat jong ketempel, kila lengo ngan, bat kila dumbuit jelang, ya kabala jia hau. Rektian utrai. JINGPULE nga gospel jong LUKAS kalanong nga baar pusaw kadakon makadlay ro life san. Ha katakas ni arngot kisenran kilaled siya kaway kanong red kabakarteng imamus. Kumbahan riyo mer na Jerusalem kilay kren para maki spangki eki balaja. Kadbagi lang ekren bat pen inia ujisu lawan hajan bolayai lang batki henry kumno kim syam itu ya ujisu laong haki ayu pia keren ya kila sange da kamat ngusi wei naki bakarteng ukliofas ulakali ya tangpi marwei mo ha Jerusalem ubam tep ya kabalaja haki nikisngi ka Asia ulakali kilaong ya kabalaja hau Jesu Nazaret. Ulalong unang ito lupa, badan bawar kikitian bat kika makamat ublay bat kibriyo. Kirang balang do bat kinoksan syar jungi, kila IT
bayan rai peniap ya u bat kilasa nar pna ya u ngilak kerman bat day mau uban suspa ya ki Israel nalor kini baro menta kalong kasni balai nadu bakata kalaja kato kane ngot ki kenthei ki bana ka kanhun chungi kila lengo ingi kila let cha kajingtap tang shu kanjat chai henrei kimlap shu ya kamet chungu kila wan phai ki athu bakilyo i ya ki anyal ki baong ba udang em don ki breu chungi ki bala let sha jingtap kila sham thek kumalai thu kita ki kenthei henrei ya upat kim sham na yo i satia katno phi bie u jisu ula ong haki katno phi suki ban nge ya ka bakino nge thu lupa kila kran hatu kam sham dai bau me saya unsha aikine ki bat kumta unrong hak la keburam ti da ka bas dang no Moses bat baro kinong itu lupa jisu la batai haki kijing tho baro ki badai shapang chongu kila poi hajan ka shnong ka ba ki mut ban lej bat jisu la le kum ban lej kham shakhaman henre kila pon bori u ki ong tosa bat ngi namar kala kem yong ren bat kasngi kalano kum taw la le rong rangkat bat ki kat bau dang shong bam bat ki ula shem yo kupu ula kerku ula kedia bat ula ai haki kum ta la pen pe iki khmat jengki bat ki le thu e u upat ula ja no na khmat jengki kila ya ong paramaki hato kadonut jengi kam shem lar hem habau la keren halenti bat ula batai hangi ya ki jing tho kila yang jod bat kila lek phai sindon sha Jerusalem hang ta kila shem ki khat wei ngot lang bat ki wei pat ki sendran kini ki ya ong utrai ula mi pat da shisha ula pau ha Simon kita ki arngot kila itu ya kabalaja halenti bat kumno kila itu ya utrai ha ka ba kedia kapu ka gospel jang utrai